Lecer dony alo loring chamni gula lo ke humbar tugungam le pori nge. Pori chosi ajing buga bon luke. Acts of the Apostles chapter 16 verses 11 to 15. Tros guluke is sepelo jarap laila ngulu sautras be ang pane. Hoga kasing alolo Neapolis be ang pane. Hoga uluke Macedonia gela Rome ga kemu koi jagba ribu Philippi be ang chi pane. Sukuga kemu so dony alo ata guba ngulu do pane. Hoga sabat alo lungrep be ling laila sako papung narem be ngulu ang pane. Hoga hukuho pratna maku namlo aku do pane hebe mang pane. Hoga hachumbu nyem ata guni ngulu dopa tula gyo pane. Ngulu am terag bu nyem aku ga aminge Lydia ngene. Tiatira kemu guluke jemo jelo ya rong kore retabe setabe mu hapane. Hoga isorni kumbu garbube mu ripane. Muge hangam filo chikok pane. Hoga polni mu tergla tegap jingjing pane. Hoga muamla muge aping daparam baptism kokang lo. Nguluam mu sibe gyola garpane. Isorni mangjing hagap bube ngam nulu kabak pa lokam ngaga namlobe hala do tobe ka. Hoga mu nguluam garya pakune.